Ule uyaba isel. Ama isel. Yayazi mos. Andazi? Hayi. Ngiyandazi. Sina kwakho angoniqasa ifone. Khathi vekhongene mfethu sithethe kahle manje kusasa. Sir. Ufuna ntoni mfethu? Ya man kusasa. Hlala imoto yakho. Hayi yabona. Oh, baba. Ufuna ntoni mfethu thetha? Oh, isephula man bone. Shayela ngefoni. Ya, phone njani ufunayo? Ya man Samsung. Ngishayela Samsung. Okay, ne-A3 apha ne? Ya right A3. Nanti ke mfethu phone nayo. Deposit mfethu unayo iqala. Ya ngifakela. Ifoni yakho. Phone yami ngapha kum. Ya ngifakela ifoni. Fakele ku account number yami. Kapital. Ah, yeah, ngifakela ngombe call ifoni yakho. Okay. Kapital masana. Okay. 1011 33 5555. Oh my god. Sendele we yabo. Ngifakela bhuti. Okay, sure. Mama nanti ke mfethu. Ya. A3 mos le. A3 mfethu. Original. Original. Hayi ngapha ndivula lapha. Hayi mfethu. Hamba bayivula kokwenu mfethu. Vula ekhaya. Vaya mfethu. Original. Vaya mfethu. A3. Ya. A3. Samsung A3. Ya. Wow. Nini hande we? Idum the light. Ikhupha inye fast. Push up on the man to get the back let I get a check, yeah, grinding every weekday. Give no fuck. Send mama A3 mnana. One A3. Yo, akaze sibone ngalo. Ya le hlala ngapha. Lapha le ngayisifo. Azomufunda ke le hayi. A3. A3 mnana. Hayi ngibopile leya. Ngazi ngathi intsha nje kavula. Intsha ndivule. Akavula. Ngoma ebona we. Yabona before sivule. Neqala futhi manje. Bekubeka isitulo suku sayivula. Amanixosha na izitulo zomnye. Bayasuka ngithola isikwedlini bayasuka. Jonge ya thengisela iway. Ivulo kanye. Hayi. Wena ivulo. Hayi akakumfake lona. Yabona ke angikhatha nanika icarpet elinegwinya. Kunye lonke. Wandi lapho naloni ke mfethu. Wani. Ya kodwa khona weight nje. Wathandaza kodwa ukhuphe imali efondini. Hayibo. Oh shit. Hapo. Ezweyi. Nje nguwe. Ya flopa na uthenga kulami ifoni. Angomjonga fonini noba akahambi. Imali soyibhatele. Zento yonke efoni zento yonke khona ngiyibhadalanga apha. Yo akakayona ndikushiye mfethu ne. Qobe yonke lo uthatha into zakho mfethu hamba apha. Hayi mfethu, thantse ngikugoqe. Njengama cardboard.